konuklar, alыс жақынdan келген жалпы konuklar. Бүгін ел аралық музейлер күні. Bir топ жылдардан бері бұл музейлердің тармағында традицияға айланған музейлердің майрамы қатары есептеледі. Ушул майрам менен мен ушул жерде келіп отырған музейлерді сыйлап келген жалпы ели жұртыбызды, бұл жердегі конокторду майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Майрамыңыздар менен. Өзгөн мамлекеттик администрациясынын başçısının orunbasarı Maksat Turgunbekovich, gelseniz. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу ага эжекелер, жалпыңыздар биздин ушул Өзгөн районуна кош келипсиздер. Мына азыр агайыбыз тааныштырды. Казакстандан келген коноктор, Өзбекстандан келген коноктор, жалпыңыздар ушу Өзгөн районуна кош келипсиздер. Сиздерди ушул акимдин атынан жана өзүмдүн атынан сиздерге ыраазычылык билдирип, ал эми бардык жалпы мына кошуна областардан келген музейдин жетекчилерине, жалпыңыздардагы бүгүн ушул эл аралык ушул музейлер күнү менен майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу алыс жакындан келген коноктор, Өзгөн шаарыбызга куш келипсиздер. Бүгүнкү майрамыңыздар менен биздин жамаат мэриянын атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Bunday иш-чаралар мамлекетибизде, шаарыбызда, районубузда көп болсун. Мына кошуна өлкө менен достугубуз эч качан үзүлбөсүн, тарыхый учурлар менен достошуп жүрө берели. Мен сөзүмдүн аягында бир момент менен белгилеп кетким келет. Япон профессор айткан экен, могу кыргыздар дүйнөнү чоң-чоң имараттар менен же бир чоң-чоң өнүккөндөр менен даңазал белгилей, даңазал албайсыңар. Силер өзүңөрдүн маданиятыңар аябай терең, ушу маданиятыңар менен, үрп-адатыңар менен, тарыхыңар менен даңазалайсыңар дегендей, биз ошого басымды көбүрөөк жасаш керекпиз. Уюштуруучу комитетке мен аябай ыраазычылык билдирем. Аябай жогорку деңгээлде уюштурсуздар. Мындай майрамдар, мындай салтанаттар биздин шаарыбызда, районубузда көп болсун. Баарыңыздарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен ыраазычылык билдиребиз. Казакстандын Азирети Султан музей коргонунун башкы директору Нурлан Усагалиевич өзүнүн командасы менен атайын бул жерде Көгүлтүр Күмбөз сыры деген көчмө көргөзмөсүн алып чыккан. Мына ошол көчмө көргөзмөгө азыр бардыгыңыздар ортоктош болосуздар. Бүгүнкү биздин жолугушуп аткан майрамыбызга шаң кошкон биз казак боордошторубузга терең ыраазычылык беребиз. Нурлан мырза, сөз сизде. Ассаламу алейкум, агалар, апалар, ана карындастар. Баршаңызды бүгүнкү халкаралык музейлер күнү мерекеси менен куттуктаймын. Бүгүн биздер Сырдария өзөнүнүн бастауында турган Улуу Жибек жолу боюндагы Күнө шаһар Өзген каласына, осы өзен Сырдария өзөнүнүн орта агысында орналашкан тарыхы терең Түркистандан арнайы осындай көрме келип отурмуз. Көрмемиздин аты Көгүлтүр Күмбөздүн купуясы. Бул түркі елдерінің рухани орталығы, рухани ұстазы, Түркістан пірі, әулиелердің сұлтаны атанған Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесінің шағын бір бөлшегін таныстыратын көрме. Осыдан 3 күн бұрын біздің қасиетті қаламызда Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммиті өтті. Осы кесенеге келіп зиярат жасады 6 мемлекеттің басшысы. Бұл нені білдіреді? Барша түркі халықтарының рухани орталығы болған Әдет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың мұрасының бүгінгі күніде жалпы барша түркі халықтарының басын біріктіретін рухани үлкен күш екендігін көрсетеді. Баршаңызды да осы көрсмен тамашалауға шақырамыз. Біздің Түркістан қаласында Яссауи бабамыздың артында үлкен кесенеден бөлек Яссауи музейі, онан бөлек тағы да осы кесененің ішінде тұрған 12 ғасырдан 10 ғасырдан бері келе жатқан көне жәдігерлер сақтаулы тұр. Баршаңызды да осы рухани мұрасы телегей теңіз болып табылатын ұлы әулиенің мұрасын тамашалауға келіп Түркістанға аралауға шақырамын баршаңызды. Бүгінгі мереке баршаңызға құтты болсын. Сол Түркістан халқының біздің ұжым атынан баршаңызға ыстық сәлем жеткізгім келеді. Әсіресе осы музейдің, осы көрменің ұйымдастыруына себепкер болған Өзген мемлекеттік музей оның басшысы
Sultan аға, сіздерге үлкен рахмет, алғысымды білдіремін. Алғысым шексіз сіздерге деген. Нұрлан мырза, чоң рахмат. Қырғыз, қазақ, өзбектің тарихын бөліп қарауға мүмкін емес. Біздеки бардығымызға бір тарих, бір ел, бір жұрт болсын. Ушул улуу журтубузда, улуу элибизде, кошулаш мамлекеттерибизде ар дайым тынчтык болсун, биримдик болсун, мамлекеттер ортосунда ынтымакчылык болсун. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrdonlar. Bugungi bayram muborak bo'lsin barchaga. 18-may Xalqaro muzeylar kuni. Bugun O'zbekistonda ham, butun dunyoda qolaversa mana O'zgan shahrida ham qadrdon do'stimiz Sulton aka bugun bayram tashkil qilibdi. Juda katta tadbirlar bo'lyapti o'zimizda ham. Shunga qaramasdan bugun xalqaro do'stlik kuni ham desak bo'lar ekan. Mana qozoq do'stlarimiz, qadrdonlarimiz, hamkasblarimiz kelib bugun mana shunday bir chiroyli tadbir tashkil qilibdi. Albatta do'st bo'lsa yonimda tur degan do'st bo'lib mana keldik. Rahmat. Tadbirlar juda ham chiroyli o'tyapti haqiqatda. Bir tarixiy, go'zal bir maskan, tarixga boy, beqiyos bir o'lkada turibmiz. Mana shu O'zgan xalqiga, qolaversa butun yoshlariga, biz hamkasblarimizga ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. 8 yildan oshdi, zalga mana 9 yil bo'lyapti. Bordik keldi qilib Qirg'iz o'zbek muzey hamkasblari bilan bordik keldi aloqalarni bitimlar tuzib juda ko'p tadbirlarni birga amalga oshirdik. Bu yog'i mana O'zbekistonda Xorazmga, Samarqand, Buxoro, qo'yinki butun viloyat bo'yicha yurdik. Biz mana Qirg'izistonda juda ko'p shaharlarida hamkasblar bilan do'st bo'lib, qadrdon bo'lib, mana 2 yilda do'stligida mana o'zimiz soha bo'yicha baylanishib kelyapmiz. Iloyim ko'z tegmasin, bordi keldi bo'lsin, doimo ishlariga iyilik tilayman. Do'stlar, hammanglar sog' salomat bo'linglar. Bugun bayram muborak, do'stim. Ullanbek, tabriklayman. Cho'ng rahmat. Assalomu alaykum. O'zga ahli, hurmatli qardoshlar, qadrdonlar. Avvalo taklif uchun O'zgan mamlakat tarix va madaniyat davlat muzey qo'riqxonasiga, o'zbekchada muzey qo'riqxonasi deyiladi. Kattakon rahmat aytaman. Men birinchi tashrifim Qirg'izistonga rasmiy doirada juda ko'plab tanishlar orttirdim. Juda ko'plab sohamiz vakillari bilan do'st bo'ldik. O'ylaymanki, bunaqa tadbirlar bardavom bo'lsa, mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik, qadrdonlik rishtalari yanada mustahkam bo'lib, bardavom bo'ladi degan umiddaman. Rahmat. Bayramlar bilan hammalaringizni, sohamiz vakillarini tabriklayman. Biz uşul uçurdan faydalanıp Zoraca muzeyçilerden en aksakalı sizsiz. Geliniz. Zora Nurkamilova degen ejekemiz Özgöndün kızı Jalpı Kırgızstandagı muzeylerden en aksakal, en ulu ejesi. Саламатсыздар, урматтуу замандаштар жана жердештер, курдаштар, кесиптештер. Бүгүнкү эл аралык майрамыңыздар кут болсун. Дайым ишиңиздерде ийгилик болсун. Бул эл аралык музей күнү деген биз илгертен калган каада салтыбыз, үрп адатыбыз, мындай жаштарга үлгү боло турган тарыхыбызды сактай турган мекени. Бул анча мынча билинбеген менен мамлекетке таныткан музей болот. Бизде мисалы үчүн Турманжан эжебиз илгерки Кудай арка мисалы ошого окшогон кызмат кылгандардын баары Францияда жана мамлекеттерде илинип турат. Бирок биз ошондой нерсени сактап, элибиз, журтубузга, айрыкса келечек муундарга калтырып тааныштырууга милдет. Биздин музей көрүнбөгөн менен өтө мындай майда иш белгиленбеген менен өмүрүңдө кийинкилерге сакталып кала турат. Султан, сага да рахмат, мына келип мынерди өркүндөтүп, андан сага ушу ишенип мамлекетибиз сунуштаптыр. Ошон үчүн ишиңерге ийгилик болсун, деңсоолук болсун, достуктар бекем болсун, баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик кылайбыз. Çok rahmat eje. Hatta
Azırkı söz Süleyman Toğlu Türk Tarihi Madani Muzey Kompleksinin başkı direktörü Meder Esengeli'yi. Урматтуу Казакстан Өзбекстандан келген кадырлуу кесиптештер, жалпыңыздарды бүгүнкү 18 май эл аралык музейлер күнү менен өзүмдүн атымдан жалпы Сулаймантоо музей комплексинин эмгек жамаатынын атынан куттуктайм. Бул жөн гана майрам эмес, бул биздин тарыхый маданий мурасыбызды калың жумура журтка жеткирүүдө өзгөчө бир мүмкүнчүлүк деп билем. Анткени өзгөн жери дагы бул катардагы жөнөкөй шаар эмес, өзгөн шаары миңдеген жылдарды өзүнө камтыган тарыхый өзгөчө бир уникалдуу касиеттүү шаар. Андыктан урматтуу коноктор, өзгөн жерге дагы бир ирет кош келдиңиздер. Казак, кыргыз, өзбек элинин достугу, кызматташтыгы мындан дагы улана берсин. Мындан 20 күн мурда биз Алматы шаарында Кыргызстандын Сулаймантоонун тарыхын чагылдырган сүрөт көргөзмөсүн коюп келдик. Өткөн жылдары Андижанда болгонбуз. Мунун аркадагы иш-чараларыбыз мен ойлойм бекемделет. Андыктан жалпыңыздардын дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Чоң рахмат. Жамиля. Саламатсыздарбы? Мен кыскача эле сүйлөйүн. Музейлер бул өткөндүн эшиги, келечектин терезеси деп айтылат. Биз өткөндүн эшигин эч убакта жаппашыбыз керек. Анткени эшикти жаап койсок терезебиз караңгы болот. Терезебиз жарык болуш үчүн дайыма биз музей менен бирге болубуз керек. Майрамыңыздар менен кесиптештер. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү музейлер күнүндө өткөрүлгөн иш-чаранын катышуучулары, баардыгыңыздарды ушул бүгүнкү майрамыңыздар менен Нокен райондук мамлекеттик музейлердин кызматкерлеринин атынан баардыгыңыздарды куттуктайм. Бүгүнкү иш-чара эл аралык достук деңгээлде ушул иш-чара жакшы өтсүн. Өзгөн музей бул чындыгында эң эски тарыхый шаарлардын бири. Ушул тарыхый музейлер биздин бас өткөн жолубуз, биздин тарыхыбызды чагылдырган, ушул келечекке жаштарга сактап ушуга жеткирип беришибиз керек. Ошондой эле экен, ушу жаштарды ушуга тарбиялашыбыз керек. Жазылык Кул Кожокмат деген китеп жазып бизге мурас калтырган улуу инсан өткөн. Мына ошо кишинин бул жерде уулу Талант мырза турат. Эгер Кимсанбай ажы атабыз азыр болгондо ушул жерде биздин төрүбүздө болмок. Өзбекстандан, Казакстандан келген конокторго муну мен тапшырбайын. Кимсанбай ажынын тукум улоочусу чачпагын көтөрүп атында казак келе жаткан биздин талант бир тууганыбыз тапшырсын. 3 музейдин директору. Kırgız, Kazak, Özbek'te ben jana sözün başında ayttım. Ayırmalap karauga bolбойт. Muna bizdin 3 bir tuğanыбызды карасаңыздар, мага караганда көбүрөөк кыргызга окшоп турушат. Бир кол чаап койсоңуздар. Майрамыңыздар менен кош келипсиздер.